Wati wawui hanaramui harwak wagai Thwinai Bibomani Tripurani Nukhungni samabasakya IPFT Pati murugai saimaka Juraipari Bidhan Sabha Kendra Wikhabja Kwaipang Srikanta Bari Khairam Para Tongnai Bibomani Tripura Umor Doksiba Pubar Khaichajanai Laithanai 2 Augustni Salmari o Pung Achukni Dam Dok Tamhai Jarawo Kubang Wati Wamabai Harwaka Klainai Thimani Bo Laithanai o August Talni Nuchi Salmariwo Julaibari IPFT Divisional Committee Praran Chanung Thwinai Diliwo Obijan Khajamuni Piaba Ain Bagino Borong Nogo Thangmai Ngtamuni IPFT Adoro Piaba Dilini Obijani Kipili Family Yagulano Julaibari Division Committee Nibakhaktoi Tukdaya Thwinai Bibomani Tripurani Nukhungni Samo Thangai Chamu Nimani Rok Bagikha Subasuni Yagrikha Tabuk Montri Sukla Choroni Dagimungbai Bibomani Tripurani Nukhungo Ochubasu Horjagi Tongo Tai Dati no Haste Hapangni Bisingti Bahaino Thwinai Bibomani Tripurani Nukhungo Haste Hapangni Bakhaktoi Jaja Namani Chubasu Horjangnai Abti Hai Nin Kok Saikhanarka IPFT Adora Salo Juraibari IPFT Divisional Committee ni Dagimungbai Loajijak Otang Patango Thangai Manjagikha Juraibari Kwaifang Srikan Bari Bisi Kairamparani Adong Jitiram Tripura Besi Vice Chairman Harinath Tripura IPFT CSC Member Haran Kumar Tripurano Kubuni Adongro Montri Sukla Charon Noatiani Bidhan Sabha Kendra wo Montri Sukla Charon Logi IPFT ni Adongro Wahino Tilomui Daradoko Glajar Bororong Samabasangui Bai Amsaini Bororo Belaikino Khak Purjaman Nujaka Chia Hambai Jotana Sang Tini Phais Wajak Srikanta Julaibari Adi Blok Srikanta Bari BUC Kairam Parang Sang Khana Mani Je Thangnai 20 tari Sokala Bibomani Tripura No Sang Bini Bana Thangai Dirin Khurui Abo Hakwai Klai Mani Nek Thiya Ni Khana Inge Sangbo Somaya Phaibu Swai Maria Sangbo Elaka Kri Sang Dilir Abo Jontor Montor Thajak Inge Sang Elaka Bakrini Bai Sang Lokale Phais Bani Tini No Sang Somai Maramnai Bagai Sang Phais Baiha To Sang Bibomani Tripura Thimani Bagai Sang Joto Elaka Basi Kha Khamlaijak Ebong Joto Mahangka Somonglajak Jai Hok Bini Aborok Tamaklai Bo Mana Bini Lasrok Ang Tini Nijat Tini Julaibari Bidhan Sabha Kendrani Montri Borong Wanang Sukla Charon Noatiya Waibu Tini Purung Kok Sajak Horosabo Khanap Sone Aro Phai Phas Waimana Bini Bagai Tripura Rajyar BJP IPFT Sarkar Owa BJP IPFT Sarkarni Thani Maniniya Mukhyamantri Professor Dr. Manik Saha Monobang Kobari Musu Jate last na Mani Swrangchati Buklai Tishairani Bagai Asungna Ani Hambai Bele Hambai Sung Tini Bibomani Tripurani Nowo Sung Julaibari Division IPFT Nemoi Sini Je Mansak Sung Bona Kasa Saiju Phaikaya Subasu Toboni Bagai Sung Khub Dukhito Bini Bau Basabati Grei Ni Bagai Bau Sala Kaisa Bai Tongmani Tabok Tini Anchek Phatmana Be Saiju Moha Bini Bagai Sung Khub Dukhito Sung Tabok Sung Je Mansak Kisa Julaibari Division Yongoi Sung IPFT Sung Bona Subasu Rephai Tini Thangnai 20 tarikh bo je kamamani Bibomani Tripura kamagai manliyaungmai khub nokhub gro osanti system oido ha bona sangroi manliya ha emon babe koi klai mani bagai ha bisinga bo je darona sidrobo thitha nei ansuklai tonglai bini mandei bo je watiyo purungo 6:30 obdi thangai Okamani Kirai Faidia Bini Mandai Manha Jal Khoha Kodal Keha Kodal Khoha Tei Arosin Bini Logia Je Datonai Bunu Bandia Ha Kupai Mani Bisingtei Buna Bini Pore 7-8 Somaya Thangai Mani Bo Phiroi Sobai Chitani Bagai Nongni Boro Khop Cinta Tabubu Wow Cinta Kalai Donglaya Tamauna Tamasona Tini Bai Prai 10 din Tuti Gaitha Asegena 10 din Tuti Gaitha Sitani Bagai Jungbo Tini Jungbo Khub Wow Cinta Kalai Mani Bisingtei Jung Julaibari Division Namoi Jung Kasa Subasu Bunga Noya Phai Khoya Sun Hambai Sunlam 20 tarikh আমরাও আসিলো দিল্লিতে আমরা জুলাইবাড়ি ডিভিশন থেকে আমরা দিল্লিতে দরদিত
গিয়েছিল যন্তর মন্তরে। তখন আমরা শুনলাম বীরমণি ত্রিপুরা 20 তারিখ সকাল 6টার সময় 6টা অবধি উনি তার পুকুর না লিক ভানের মধ্যে ড্রেন পরিষ্কার করতে গিয়ে জাল আর কুডাল নিয়ে একটা নিয়ে যাওয়ার সময় তাইনে কিছু বুঝতে পারেনি, হঠাৎ করে 10 পরে উনি মারা গিয়েছে। বাড়ির লোক সঙ্গে সঙ্গে 10 পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার এখানে স্পটে গিয়ে দেখলাম বীরমণি ত্রিপুরা ওই জায়গাতেই নেই। সেই জন্য তার বউ, তার আত্মীয় স্বজন সবাই খোঁজ নেওয়ার পরে পর্যন্ত পাইনি। সেই জন্য আমরা শুনি, আমরা খুব দুঃখিত। এসে আমরা আজকে 28 তারিখ 8 মাস 2024 এখানে তাদেরকে কিছু সাহায্য করার জন্য এসেছি। আর ভবিষ্যতে যাতে আমরা IPFT জুলাইবাড়ি ডিভিশন বিজেপি IPFT সরকার পক্ষ থেকে কিছু তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য একটু সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করব আমরা। Yang basah Mengelaba, saya ni semua kan nak tangguh. Angkanya main macam terugu. Aku hadrum kayong pukulai, cara sudah bajil ha. Aku tu ibu bangna yung ha, ani ibu palasiu yung ha. Omai tu pukulai kalau haya tangkulai, oh bura ni mereka kerja ha. Bini mandir ok mansira. Mandir ok bini jaga mandir ok. Abu goda lekung ha, jal ka ha, benar kaya banyak kompre kalau ha. Bini yang ni dah kelai, buat bahat. Belaino kok tuma kaham. EDC Dugmali Hatiwo Manthogo Tabuk Malkhung Paina Nishe. Maruti Suzuki Arena, Pallavi Motors Branch Showroom, Katal Fioge Razakha Dugmali Hatiwo. Oromanthogo Maruti Suzuki Company ni Malkhung Rock. Rondi Alto K10, Espresso, Wagoner, Celerio, Swift, Desire, Brezza, Ertiga, Eco, te Baleno by France. Offers eba discount botongo, 0 down payment by. Te Malkhung Kasam by exchange klaye rang kisha by no Malkhung pai manani sheb botongo. 4.99 lakh nishimi, 15 lakh rang morok ni Malkhung manthogo. Minimum 70,000 eba 1 lakh te 0 down payment rakheno. Malkhung Katal pai manai. Hai khe lerita tongshidi tabuk no karangdi Maruti Suzuki Arena, Pallavi Motors, Khumulang Branch by Nikuma, Maruti Suzuki Arena, Pallavi Motors Private Limited, TTAADC, Khumulang, Dugmalihati, Yakhilik Academy Rangnoganawa, Kokduk 8132801918, Ebakhe 69098635332. Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. IPFT University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikaria the true epicenter of creativity, where innovation meets education,
Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. IPFT University Tripura. Dream big. আগরতলা দলিব সই সই ত্রিপ্রাসাদ চামু মানথংমা ক্যান্টিন এবা হোটেল নাইতক তঙ্গ হাইদা তাওয়ানাদে বেলেখিনো সাফ সুতরা খলাই সংজাক ত্রিপ্রাসাদ চামু কথক মানথগো তাবো গুদক চাখৈ মস্তেং বেরমা বতৈ ওয়াহান তহান আমুই দাল লাবরা যত রাং কিসাবাইনো কথক ত্রিপ্রাসাদ মুই চাওই মানাই ত্রিপ্রাসাদ ক্যান্টিনো জিরো পিওর বেস রিসুম পিয়াজ চায়া বরংনি বাগিবো তঙ্গ নিরামিষ মুই ফ্রাইড রাইস শাহী পনির পটল পুষ্ট কচু শাক মিষ্টি চাটনি কাঁচা কলার ডালনা দুকার ডালনা মিক্স ভেজ আলুর ডিম বেরমা গৈ গুদক অব্র বেবাং পিওর ভেজ KMR টিফিন হাউস মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি গ্রিংদি ফাইদি চামুং কথা চা ফাইদি নিকুমা আগরতলা মেরের মাঠ কুমারী মদতি রূপশ্রী ট্রাইবেল রেস্ট হাউস ককদুক 7994163079 টেকিসা ককদুক নাম্বার 8132828649